Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah proses di saukmi belum khmat ban persyang biang ialah ka bok nusib da ka baireng haki election MDC syaka yeng dorbar thawan jong ka khasi hus atan Masa Street Council hakalai puwai trik kelalingkot ajar pausan lo thep kerteng banyak khun biang yakini ka election hak ni ka kinti habakaran cikilat pathai ku bor ba proses tu ang bawat law la sha remno haki election MLA ke belalong haus nam ajar paulai hindi shim la shong that ban shakri ki pat ba ka shnang molai bar ula kerpat ru ki nong thep vote jok molai constituency ba ka puwai trik uram phang kin shan hak sharp hak dur jok mo khiu I Shri Process P. Saugmi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 20 Molai District Council constituency. All District Council do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Council of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and dignity of India. Ito hak berdebatkan dekat MDC election. Kawig berperlong nga kawan syakmat saya sin yang menikun nam takkan dekat election. Pisu tu kalau menang kalian juga kalau bah ngangkat jong ni kawig. Beliau lagi dengan saya dekat kami kawan syakri. Terus nam jah nes bak ne pulai kan tu yang kun ni election jah nes bak ne pulai. Bat naduk tak kesem. Haduk kan dia ka kenti ke mentah. Tentang kalian juga hin don ke mesim syakri ke mesim man baik ban kemit melek bah baik miat nak nak tak bening kong priority jangan nak tak kerja perion tak state pat tunjuk dong tak mulai konsihi para koi. Hak petai hi ke bang syong. Di kejuduna sudah tu isi so kayak bah kan nomor ong bah. Kibuduna bakumno biang bakumno hendrei dia kata kawi kalau mana kalian kejongahi kalau mah mulai ketika konsi kalau hek bah dipilih mentai ke latest electoral ke bami mentai kalau mulai kalau hapo asan po jar tam di kalau ke bae bah kalau ke bae bah ban syakri ke mulai pidin tu terkadang berpeluang gini yaki baik juga mulai baik juga mulai kemujud kalau MLA ber MDC nak juga ke parti Melau MLA kalau wan nak ke parti, MDC nak ke parti. Tinggal experience saya kata, nomor ngalong MLA, ngalong MLA tinggal persyang nak lihat juga balik kun MDC, baik ke masjid, labu lagi beriur ke masjid, kemud baik je mulai, kita start, nama kestu bagai mulai kursi kalau he, dan kamu kalau armut kini hikmat, lagi jong ke parti. Ngeladan mentau MLA nak jong ke parti, MDC nak kalian juga kum independent candidate. Tiga dong kejigmen berkerau. Badakah jisnai ke jonglei. Nomor kini kamu dengan IT bah boleh. Pada sekarang dah jisnai jonglei berkebor jonglei kan. Ani yok biang sesin. Yang bangan syakri pai ba jong mulai konsi ke bedon kam angut kini hikmat laga jong ke parti. Kata kare cingkuat mulai. Jod kilo mata jong kini ginong rep. Ingat ngasku siap hab ingin. Marbados ketung ngamlong MDC. Ngali kalau lepas isi lepas mentaka house balas or kilo mesti asyuk jika cingkli mi mentaka kalau dang out si out nengong hak ni ganti mata hak ya kaban hak perkhat biang kaman unda ka basahi dan kaman stop have to take a tough decision kani mentaka jadi sebab pisau mi menta sepaka siapa di council kan compare de community kalong ya berkhat yang mesti gila saya nak kerja berdua ini bah kata so isu ni jadi berdua nam tang mulai labu akhmat ni pai ba jong ke mulai ngong le disney ublei belum MDC bab di sa kami katulop jonga melau benai kan lech segi pai ba jong ke mulai konsensi ka jingkeli mi mata menu banyo ibriu ke bakhamduna hayo akot hato kani tang mesti benai ta hisnem baro san snem macam ani kot pi isnei ublei ban job katulop jonga ani tim mata baro san snem kan lech mata kalong segi pai ba jong ke mulai konsensi sakoi bedek isu pai ba mulai ki kuat kanam ke competition hap dengan MLA ber MDC ki ko mo mene ke long ba pai ba mulai ki start ki kuat non competition MLA ber MDC ki kuat ke long MLA
Emily ai surak bapti sok main ai footpath. Emily mataun ai stadium bapti semain ai futsal. Emily mataun ai CNC bapti sok main dari dispensary. Emily mataun ai gran jadi samla kini kita ke belong to sanlang rulak bapti sok main bobret plus po ajar. Badu Emily mataun siu matai ya ke bai kot ya ke bai slah. To san ajar po ajar bapti sok main bobret to ajar arajar. Pi ke jingkwa na mulai mata kanong makan don competition. Hapring jong kini kanang bang ong bende ka mulai ka he. Ka mulai ka he ikwa mata ka ikwa bani ya jimat tuan da bor arliang. Bang dong ka jingmen bakrau ba ka mulai jungi ka saroi ka sapar da ka ban nakale mulai kan jit bapti sap ni ngaker pat ipai ba nang mulai kamtan bedu besuk. Ban singan ki bedu besuk ngom jit bapti sap ni. Ban singan ka jit beriu jit bapti sap ni. Ban singan mata kemen singan ke mulai hibrak we jit bapti sap ni. Yang hadi ka po mata da ka mesti ka besuk ya bangwa ban syakri. Nak beta ka judge kenja ada community ke long hak ni kenti mata da jing snai jong play ada ka board jong play bas wan biang long MDC mulai ban syakri ke mulai ban syakri yang ka jabri hi bro koi ban ni kong ni syap ka long ban kong syap ban pakhan mata ya ban pakhan ya ki dorbat sinang pakhan ya ki ma pakhan ki siem pakhan migran tinggal kasung kala di ka por ban ka le jonga kala di ka por long ba ni hap ban ai honor ni bro mata ki rang ba sinang kirang ba snong ki bahap apa pot sam jo ke SDC so la de ka por ka long ba ala de ka poi ka por ban ka le jing ka long ba hap ya ka ban perkhat mai ngil i ka jing bon kam jong kirang ba snong tinga so la de ka por masuk la de ka por ka long hap ban perkhat kumur ko mangin ai honor yum no mantak lo nam da kirang ba snong kanang ba kla ban ai ya ka service misbis ka babha nam ta bahatam da ka benta jong ki da ka benta jong kisno ki thau ki dan po hang ni po jong upo sam jong ka HDC ka balai menta ka bade habadi batring lesson pitring lesson hi ka long la i jing string lesson menta kadang ya te ka wi ka long ba ngin haban bu menta hang ni ka long ba ngin haban bu full stop ka wi ka long da ka haban full stop ha ka bade bat kini ba ka jing ai kaptam de lesson da ka menta ki company ki ba he alon pra ka proposal hang leng jonga isnai boleh bencob nang ora ko ka proposal kata kalong gidon kam ban besu mata ka kendon jong ka ding isu ding lesson bagi company ki bhe gidon kam bu hang tu kalong ka don kam ka percentage provision bagi don kam provision kata provision house kin se rai lang bagi don kam da kaleng joki kalong bagi don provision ai kam aja mi ki brio jongi tingin haban make sure par ngadong itu pi hang ni ka por mata boleh go ong pi mene kai ka jing kwa jo pi wan biang sa kan ka feel Jika jingkwa junga kalau benda ke beta ke Meriu, jingkwa junga kalau nak beta ke Samla jungi, pada beta ke Meriu, nak beta ke Meriu jungi, pada kamtam ke ni sen benda, ke skutu hak ni kan tim menta. Kan hak ke jing isnai ublay lagi pai ba junga lagi jiat, pada ke jingker ku golong jungi, jong ke riba je Meriu ngan job yang we isu bun isu ngan pi. Seorang hang ni hak ni kan tim menta. Pada jing naik bapti sok me menta siapa HDC. Gom menta gom nong MDC jong ke mulai. Bangai scam kalong ba aja perlu saya sin biang bagaja perlu kalong kan ki biang namar ba labdong to ki bigile persyang ne nakal yang junga ko omne ngari beriu logik repang ban syakri pai ba don sibun ki idea pi ka benikong ni syam o ngapi skutu kalong ban nakal yang junga kala hamslam kan politics ka benta jingin benikong ni syam perhat to de sengoseng ki perhat na benta ka benrio di hak beri berjet benrio ka ban nakal yang junga ngasukia ba hakin ni gisngi mentah Kau kalau hadirin benda kalian jongka HDC aus 6 ledep kila pas ya kau ka an dapat rekam ya kata di building by law of the security of HDC teknik building by law jong HDC kalau kata bah kamtam kalong nak benta jongki nong kendong berkumjuk hamulai berkuat kumjuk kejaga jong HDC paham apa ke jingpet jong HDC Ani ko wingan hopi balik ka nong kata ba ani kren sho siapa simno ha mulai le po sor ba apa ka jingpe jo ki disi ti kitu ki brio bros kato da ki bam yo la ban ki jaga ba he ki thiet ko long jaga tang se ja san spa da ka leng jo ki ka long la mas na yeng hakan ni ka building by law ko mata ka long se ja san spa anum la syu mas na yeng hapla syahman hapla syadien syamon syadiang kata dia tadi problem Sekebentang ke baar problem kedua kolong ba bon kolong formalities ke benda kalian jeng pai ba ki hap penbiang berbet suatu habu arsitek habu engineer habu nasidong kita kiwe ni namun kita kiwe ni kolong technical problem de susu nang ta
kalong ba hapot di council kay bang tip na kaliang jonga nakaliang jongki tu ba pas na yeng kaslem ba ban yo permission nang ni na po okay GC di hapdeng jong kata kidon kisno ha mulai kabaki paj ba hadim ba liyo ke NOC na orang ba snong okay lasna la kasna marboro kata ban sna yeng hapo jong hapo upod usam jo ke DC tang orang ba snong long outside municipal outside urban areas kabon nakaliang jongki ka sem yo ke NOC na liang jong orang ba snong nakaliang jongki ka long ke la ban sna kidon ki snong ga liyo ada ban sna on the ban sna ke le siapo jong MCL on the point MCL ki pan ke permission ki pan ki limit ki bala dep ni kwa kalau model no de nakaliang MCL ko ang pe sem yo NOC nang ni na po kay di umla ban ai ke electricity connection bat kum juru na ban ai nang bata jong ka ban ai man ka water connection kita di kata di problem di kebut hakani menta na kadang ong nakaliang jonga ban di stay ublay ban job yang minanti kan long ba an persyang bora house ya kani kan long building belo don kam ban kan biang kata PCI aga first session ka banda kaliang jonga ora house ban ke scam borok MDC hi kin sapdiang ya kani bing don kam ban penkala makani ka kata hi na ka benta jong na ka benta ka jinjai ben nam ta ka je brio jingi pala ka ka benta da ya kan ni ka kam ka long ba ngin IP hai ka ba snong scam kalong don kam an IT ya ka bade habai dei bat ka bangi nakaliang jungi kalong malaban ong kalong nim nam la ban ong ban long diplomatic ha ka bade jingkho nakaliang jong ma ton par ka liang BBP di ka ba nakaliang jonga hi yang scam ba pisung thu kalong ka benta junga habitri bidor bar and then dina ta down nakaliang junga ka wei na haki wei na ka benta ki priority bring jap dio ong stable bang job kalong ba kirang ba snong ka dikapor bangin ai honorarium kirang ba snong ka benta ka baar kalong yaki rang ba snong jong ka mulai bar kum jo kira ba snong ba dei po KGC bisa minyak keren lang para MDC mitun kami ka bang ngin ai bor ki kalang balai ba kalang benar kila menteri khamha namar ka pis kung idon kaman burom idor bar kam ka dor bar kam lo de nakaliang jong hinga burom le ton bar nga burom mi kirang ba snong bar ngin ngin kat barki anang ni sakamat ha ka bedai bat ka pihak ka bedai bat ka Emily election hinga ka ngutak na di ka wi ha Emily election la dep nga ngalarem walarem habang ngalarem ngala nakaliang jong ngalarem simo arem kapot arem Emily jong pipili o sibon ndetang ka wi nga utak ni nga habalarem nga sungu ublay ko blay sibon nga prem nga bimirong ka plan ka babhanam pra jong asnem ka liyat apreng asnem nga chu pi ngilitrestom na po na tres ha bat kay bang i mga nakaliang ka jonga hakani ka kenti ka menta ngal ong ngai pimine ngal IT ba blay ni ya kani MC election bat ong daga jing snake jong blay daga bor jong blay ba piti sa ko bi usolong biang MDC jong ka mulai kon si arpoi trek na scam bagi nong mulai baro kin tap ya ka sharp haka dur jong mok hiu uban nakaliang jing ngi jiet bat arpu sau trek kin nong mulai ka sekemen ba piti sa ko bi ulong biang MDC jong mulai konsi arpusan terik nakaliang jingin sedang no kam ka jam im don kam up scheme don kam ye papti sok melatip kai ban le na batang pai ba jong mulai bat kum juro na ka benta jong ka jam beri hi barok koi mata ka basa ngam ngai pi men ngam don kam nakaliang jong ka long ya ka ba ngan ong bang i bang ham i jabri bapti sok bi barok ka long i jabri ka jingi jabri nakaliang jungi kalong ai ka banta jungi bangili nakamata namta ka yeng sa marjan barpa ka sinong ka thau ka ni ka tai kita ka simanta jungi jaman rio te kai ka bang nakaliang jungang sungthu halang hang ni mata to khamtam na ka feel junga kala khamjrong ba usnam jak nes pa prok nyong la don ma kesu kabot na dus jak nes pa prok nyong ngala sedang ya ngabus ono social worker jong jak benrio pistung sejak nes pak Pramyo hadu menta arpusan indang yang kum ni balai bang i jabrio tadam di bang i jabrio ngasam kata kalong nakaliang jungi retired bagi brio mau di sau kami ne bang i jabrio na ta daw ko lang ba kinang kan mau dengan ngam menu hab i minum i dengan bap di sau kami i jabrio ta dang yang scam hadu kan mata i kum lo mata tadang biang hi no film dang biang hi lam naru dengan scam daga disney jong play gin jong kan dengan tim Kapor Kaladay, Bapinjit yaki MDC Jongpi, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job,
ke ai ka thong ka bagidon ki ai ki man ki ba kong san ki ba ki bu akman kita ki de ki jingkeli ki ba pidon kam man yo ya ka jubab haswa ba pin lek ban tap ya ka vote jong pi ha ka arpu wai tarik urampang arajar arpusan baik ya ka ne ka program markman pat ki kertong